suang na kabaktian. Paintah ladi tanaknum harana may pangalapot aya makihup dadi hay doa pembuka kade pemimpin. Pagihum suai kanu pairo ngawi tanaknu paing kuresiod aparagat te isuang pelayanan det kok kita hisio dia asaharu ko menolak de tugas-tugas sit perikoton kumadia gitu. Nga ososono milo-milo pakomono tiyo deh. Ino ponday oruani di nga akay may sambayang akay apantangil det boros sa kinorohingan nga mangunsub tumod kay madit karuhangom tangana ka may sambayang. Tumugod ngay kad aylo may sambayang. Nga iya pengkuro ko akay moy. Pengkuro tokod osilid pemimpin rohani sakirad miagalid di. Jadi okono kaylo mangingimburud iwalay, mogonsok, mangimuhaw, no kendalan no dadi datiri. Nga ino pa'y tamposian kagu dati osilih to kada woyoon. Imilod omitanan, pomitanan no karuhang tangana keluarga isuang dat rohani. Tumuku toko kumadi Yesus. Pakitonon dati dat iati ne woyoon okon no ko idom pemagunan, okon no ko isuang no keluarga mayalat buru-buruan ngai nga isuang nagi da rohani. Apatut tokonod ay woyoon nila tangana kom karuhang. Ato kay insalawon dat ikaruhang, itanganak, angapalid isuang gat kebenaran. Boleh jadi kok kita hidiad kay kombalet ay aparagat teko magindalan isuang na rohani. Ako nugarit di ako tumanud det aka apantang got boros sa kinorohingan nga manuh komad apantang ilo karuhang tanganak nu boros sa kinorohingan. Nu gyadi tiyod di irini komondat i korohian nu korohian dilo. I pendalanan nu pendalanan dilo. Om hiti nu motid ogumu o kegagalan dati sebagai dat molohing. Ila na komondat agati mo tigalo tokoy. Hilo nalo agat kangku pagimatu ogumui keluarga dati dumiagali di isuang keluarga toko. Sakirad haro nga siyaw do kayo nga tok ilo no motit manati pondaro. Ilo no apatut to manati pondaro mimpun do bayno. I will go. Yati ikakusayan. Okon no ko ay apatut ay omitanan tokod isuang ga tugas at hiriwalay masyarakat nga lebih pondod isuang na rohani, isuang ga gereja. Kada tokono mahit kamu nu kagadin soro kuy sigu dahay di laid bo. Kasyo kamu ikut apa saya cakap, jangan kamu ikut apa saya buat. Tiyod di. Kada tokono mahit tiyod di. Tu kanu pod hiti nga iatin pagya nga osilip pelayan. Pelayan no pati nga papaindalan na tugas. Tugas no padi nga nunu no pohit ailan datid apatut tuman dati paindalan no. Okon no okon ni ko kaylo no mimboros. Okon kay komondot nato. No action, talk only. Kadad ogumo na boros ay siya mahot buruon. Oke, jadi seira no pod kanu to kapapaindalan nuni apatut ayso no bohiton ayso no milo bohiton nilot karuhang tanganak. Monhu ko may sambayang, iya nga may sambayang. Milo padi lo bohiton dat monhu ko may sambayang kaya moy. Orohian kod paingkang nga
iya nga ay papawasay. Dia kamoyondet ilo naratian na dati let paing kukuro to momonsay haro kuasa mutlak ket ay manugat ti lasawa dati tumuko kumadia kakuaan na po nga iya nga kano po pendalandit sugat no kumadiolo. Manugat kod mogonsok kumadi sauno iya nga kano mogonsok. Manugat ka di moy sambayang iya nga kano moy sambayang. Amin. I will go na po baki. Ke, sayra no pod iyati kakusayan Pakianuan dati moed ilo no pakaruha nga abing ngumboyo da pay panu kumadati nga ay papakitad iti no pot kongonduan nga miagal dadi ayso adiolo det milepaburuan da iso ang keluarga nga tumuku da kumadati ka. Ino pay kababayuhan da miagal di nga papaylid ilo no pot karuhang dati nga hirid kaing kokoton det imisahap da boras sa kinarahingan. Ino pay't boras sa kinarahingan dahiti nga sayra na pod asilih ta kawayoon nga iyati na kadaw ikano da papaindalandet pelayanan di bubah sa asiriba. Makianuh tako dot panguhupan da kinarahingan sebagai wayoon isuang keluarga kadadad iyati na po nga maganud ay kesempatan kumalo karuhang kumalo tanganak dot minsimbayan nga makianuh tako kekuatan kumakinarahingan de iyati ni wayoon nged isuang keluarga di kanud papatuduk milad amitanan okon nako isuang tugas-tugas set iwalay masyarakat nga lebih pundad isuang ay kerohanian. Puji Tuhan, tu tumbayan to kadhara kasari panguhupan da kinarahingan kumadati. Maina dati parikoto kumadi siyo, maya dot sambayang dati haro nohot bohiton do isuang kepimpinan dati sebagai ketua keluarga. May toko parikoto kumakinarahingan okunen toko makianu toko kekuatan dot mumbalet mumbangan sumimban miantok da karahian da kinarahingan. Iti pamagunan asaru sindualan asaru iko'y hadan no puno penggoritan menggorito hidup singko tudong sampayang no Pokiaru amrikot no kumari Yesus Kosiana no lisi Yesus awit santum maru omawi ataga Kadang misi sa tokod isong samayang kinarahingan isong kerjaan sorga konsikaw dat kaswabon diti insan pod nakai nakawaya yahiti panambarasan di karait tet tumanud kumadia hingga do isuang keluarga yahai sebagai wayoon iti tongakusay nga kanu nagi kadaw yahai papendalan de tugas-tugas isuang keluarga osili de pelayan isuang keluarga gisombot milad karuhang tanganak kot ay bontugon nagi pagandasan isuang na keluarga
Labi pundad ilo nga kanu det tumanud asilid pomitanan umad karuhangom tangana. Nga haro nagitimpud-timpud iti kondas dahay, kosumbungan dahay, asaru det mamisok ilot tugas sebagai sangulo na palayan. Nga maynay hay uhupay, gisamikan siribaw na ginaw dahay nga putilambus, okan na ka isuang keluarga, masyarakat, nga kanu nagihay papaindalan det pomitanan labi pandad isuang nga karohanian umad karuhang tanganak dahay. Gumutomad kolomokan dahay nga tumbayan ni hay dat amu tumalib anoy hay lihuan dat manguhup milandehed asili duwayoon dit bantugan isuang na keluarga. Kaun sikaw Tuhan mantadet panghakan mo kumadahay iti nasambayang dahay isuang ngaran ni Yesus. Amen. Okay, kaun sikaw kumad pagyampayan dati di kaswaban ni bayan no? Gisa mo halitit ababayan takod panambarasan dat kaswaban ni bayan siyaw insan pakago sa kirad harahit nakasindo la ginawo nakatadas sa ginawo nakapigis sa ginawo tuno kadi pigisat arwala pigis sa pisaw nga arwala pigis sa tundundo ka tu insan ano pa rin nga mantadat kalomokan ko nga sakira na gid asilid isa at susunod di talumis mahita ko no pakiano o panghupan mantad kinarahingan na papaindalan ikapiantak di karayan daw. Hinako po asanang papaindalan dat buru-buruan dati dat tadaw do bayno.